ushobora kuba wumvishije urwaye umutwe ukiruka ugafata paracetamol ikavura igahita ikorohereza wa mutwe ariko itawuvuye kuko daboro nta n'umuganga ntaranapima ngo amenye akore diagnostic amenye ngo ese ikiguteza umutwe ni ikihe ariko nufata cya kinini ni calme ni antidouleur kirihutisha ibintu kugira ngo byorohe urumva rero Imana yari ishizeho akantu ibabwiye ngo kugira ngo abantu bumve ko Imana itabare kuri ibintu byose erega ni ijuru rirasaba kuriharanira rirasaba kurikorera rirasaba kureka ibyaha rirasaba kweza ibyo rero nibyo bigoye dukeneye ngo dukore ibyaha kandi tuzoje mu ijuru. Hello guys, amakuru mufite mumeze neza, turabasuhuje cyane aho muherereye, tubifuriza ibihe byiza, Imana ikomeze ibagirire neza. Abari inyuma ya kamera turabasuhuje cyane kandi turabakunda, kubana namwe hano hantu turabinezerewe. Hanyuma uyu munsi turagarutse, dufite umutumirwa wacu uhahora buri gihe turahorana. Ubu noneho sinzosubira kumwita umutumirwa, ngiye kuzamwita umusangwa kuko n'ubundi ni umusangwa. Turakwakiriye hano. Murakoze munyamakuru. Umeze neza? Turashima Imana. Ndabona ukeye. Niko bimeze. Niho habibona niho bivuze. Nimba ariko bimeze. Owo ku mutima kunumva hameze gute? Oya ku mutima ho kubera dufite Imana burake. Imana ishimwe. Naho ku mubiri. Ku mubiri hari igihe bishika imibiri ikagwara. Cyangwa akaba n'izindi mpamvu zituma itumera neza. Ariko nanone nubwo bimeze gutyo dufite Imana. Dufite Imana ariko no ku mubiri nta kibazo dufite. Imana ishimwe cyane ko ibintu bimeze neza, yaba ari ku mutima no ku mubiri. Imana ikomeze nyine yiyaranje, ikomeze bigenze neza. Yego. Hanyuma uyu munsi nifuje ko tuganira topike ivuga ngo ukuri n'ikinyoma. Ukuri ikinyoma. Nshaka ko ibyo bintu tubivugaho kubera ko urebye majority kandeke kuvuga ngo abantu bose majority abantu bakunze kuvuga ibinyoma. Umuntu akumva yovuga ikinyoma yobesha kandi ukuri ntaho kuba kuri hafi. Uyu munsi rero ndaje ngo tuvuge ngo ukuri n'ikinyoma kubera ko abantu bakunda gukoresha cyane ikinyoma oriye yo gukoresha ukuri. Kandi nyine cya kinyoma ugasanga ikinyoma kiraryoshe kimeze neza, kimeze neza kurenza ukuri. Cyangwa se ugasanga wa muntu ubwije ukuri biramubabaje, ukuri kukababaza. Ese kubera ko ukuri kubabaza ikinyoma kikaryoha? Karibu cyane. Murakoze cyane. Ndumva ko gatopika ari keza cyane kubera ko mu buzima bundi ibintu byose birajana. Ukuri n'ikinyoma birabana, ni abaturanyi. Ukuri n'ikinyoma ni abaturanyi. Ni abaturanyi. Batuye mu buzima bwacu. Batuye mu muntu. Batuye no muri iyi si dutuyemo. Ni ukuvuga ngo ibyo ni ibintu bijana. Ni nka kwa kundi twafata ngo ubuzima bugizwe na réussite na échec. Hariho kuba mu buzima butsinzwe kandi byose nabyo biba biri kumwe, birabana birajana. Hanyuma rero ikinyoma dufatiye ku ijambo ry'Imana, ikinyoma ni cya Satani. Satani ni nawe se w'ikinyoma. Ni nawe watangiye hariya mu bintu byinshi akoresha Satani mu guteza abantu ibishuko. Ikinyoma kiza ku mwanya wa mbere. Ni intwaro ikomeye ya Satani. Ariko ndagira ngo ni nkayo ntwaro ya Satani nyine ikinyoma. Afite ninshi ariko ikinyoma kiza ku mwanya wa mbere. Nunareba aza gutangira gukora nico yakoresheje. Abesha Adamu na Eva. Niwe yabeshe mbere. Eva nawe yaje
kwenteresa umugabo ariko uwabeshwe ikinyoma cyakoranye hagati ya Satani na Eva nibo badirinze. uzi igituma jewe nshobora kuvugira Eva nje no muvugira ati kubera iki buriya Eva yaremwe nyuma kandi aremwa nyuma Imana kera yamaze guheza inshingano Adamu imubwira kurinda biriya bintu biri hari si wenda Bible ndayisoma kandi naho hantu narahasomye ariko ntaho numvishe ko Imana yabwiye Adamu na Eva ngo ibintu ndabibahaye mwororoke mubibe mwo mwirinde kiriya giti. Eva ashobora kuba yarabibwiwe na Adamu atarabibwiwe n'Imana akavuga ati reka nkore ese uyu muntu ashobora kuba yarambeje kubera ko atumvishije Imana ibivuga bigatuma bikora. Oya ziriya ni intege nkeya kandi na Adamu yarazigize kuko n'ubundi ntabwo byari kumvikana ko Adamu wabayeho mbere y'umudamu akamuvamwo uburyo yari kumufuka ariko reka nkubwire ngo ibintu byinshi buriya abantu b'abadamu kenshi hari igihe abantu babafata nk'abantu b'intege nke rimwe na rimwe batekereza ko boroheje ari abanyantege nke ariko reka nkubwire ko abadamu buriya bafite imbaraga zikomeye ku buryo no mu rugo iyo rurimwo umudamu ubona ibintu neza aza atunganya ibintu byose kandi buriya n'abagabo abadamu barabamanaginga byoroshye cyane kikwemeza abadamu bamanaginga abagabo barabamanaginga cyane mu rugo mu ngo n'ahandi hantu henshi kuri isi ni nk'aho bayipebetse kandi iyo hatarimo abayobozi benshi abayobozi ni ukuvuga gute nyine ba perezida b'ibihugu uzibaza bavugana na bande iyo basaba inama abajanama babuze ari bande aba perezida bazavuga ngo inyuma y'umugabo ukomeye ngo haba hariho umudamu w'intwari buriya aba perezida bafite abajenama babo wenda abajanama babo uzi umubare w'abadamu ungana wenda reka twemere ko baba barimo benshi uzi Macron na uriyaga ni umujanama wiwe ukomeye urabizi ko yamwigishije rero reka tugaruke wenda muri topic yacu tureke gutinda kuri ico nari nshatse kuvuga ko iyo siyo mpamvu umuntu n'ubundi nubwo Imana yari imuremye imukuye mu rubavu rw'umugabo ariko mu by'ukuri yari afite ubwenge bwose bukwiye ubumenyi bwose nk'ubwo Adamu afite kuko n'Imana nawe yari imuremye ntabwo ari Adamu wakoze mu rubavu rw'iwe ngo yiremere umugore rero gusa nyine icyo cyashaka kugira ngo Adamu azumve ko afite responsabilité nini iyo kuba protecteur w'umudamu kurenza ko wenda yakumva ko nk'ahajya n'ubundi bavuga ngo iyo bari bagore mwubaha abagabo banyu barangiza hakazamo ikintu hariya kivuga ko kuriya hari igihe dusaba abantu ngo batwubahe cyane urabyumva kubwira umuntu inshingano zawe iyawe ntiwayikoze ariko ugakenera ngo agukorere hariya urabyumva rero Satani rero kugira ngo agwanye umugambi w'Imana yakoresheje umuntu Imana warangize Imana ari yabaremye favorable kubaho ibintu byose bari bakwiye kubaho ubuzima bwiza bari bakwiye bagombaga kubaho muri eternite ariko noneho Satani baramubwira ngo se iyi ngobyi ihajya ibi bintu byose bibamwo murabyemerewe umva rero abanyakinyoma uko baza ni ibintu bishaka kutworohereza
ndaza kubivuga kuri buriya ni nkashirije ni operation chirurgicale. Urazi ko iyo baopera umuntu mu bigaragara birababaza, operation nimbi irababaza ariko igakiza ikavura umuntu agakira. Hanyuma rero ikinyoma nacyo kizana nka calma antidouleur. Ushobora kuba wumvishije urwaye umutwe ukiruka ugafata paracetamol ikavura igahita ikorohereza wa mutwe ariko itawuvuye kuko daboro nta umuganga ntaranapima ngo amenye akore diagnostic amenye ngo ese ikiguteza umutwe ni ikihe. Ariko nufata cya kinini ni calme ni antidouleur kirihutisha ibintu kugira ngo byorohe. Urumva rero Imana yari ishizeho akantu babwiye ngo kugira ngo abantu bumve ko Imana itabare kuri ibintu byose. Erega ni nako muri Bibiliya avuga ngo byose turabyemera. Noneho rero Imana hari icyo yari yababwiye byose turabyemera bari à l'exception y'iki giti kimwe. Kandi tekereza uriya murima warimo ibintu byinshi byose babyemerewe kubera iki bumvishije ko na cyane kimwe ibaze ca giti kimwe kandi bafite byinshi. Ariko Satani rero se w'ikinyoma araza arababwira ati oya biriya bababwiye ngo ni mukijya no gupfa muzopfa. Imana yarababisha kubwo muzagira ubwenge namwe mumere nkayo. Aho rero niho dusanga ikinyoma ca mbere cavuye kuri umuntu yabeje. Uzumve ko n'umwana wa Sekibi n'umwana wa Satani yiganye. Urakoze cyane. Hanyuma kubera iki nyine abantu baba bashaka kubesha kurenza ugasanga uhuye n'umuntu uramubajije ahita kubesha kandi wenda yari kuvuga ukuri ibintu bikaja ku murongo. Urabona ikibazo kiri aho ngaho buriya ikinyoma ni nka kujya nakubwiye ngo ni calme ni antidouleur. Ni ikintu ushobora gukora gitanga facility. Umuntu ashobora kukubesha ku mpamvu yo kugira ngo nakubwiza ukuri. Hari igihe utumva icyo ari kukubwira ariko agaprefera kukubesha kugira ngo akumvise vuba wenda kijya yifuza kumukorera. Urabyumva? Ukimuhe kitagoranye icyambere ni bagere ku urabona na hariya Imana ari ababwiye ngo ibi byose murabyemera à l'exception ya kiriya giti. Ibyo byari itegeko kuko nubwo Imana yari ibashize muri rya environnement imeze gutya ntabwo bari bemerewe kugira ngo ikintu cyose Imana hari akantu igenda idusigiraho kagara kuko utama turenguka ngo turenge imirongo yose. Avuga ati murabyemerewe ariko Satani noneho akakwereka ati kubera iki hari kandi noneho yarangiza akagucisha inzira yose. Buriya ikinyoma ni inzira yo gusama ni inzira yahagufa ariko nziza. None se adamamaze nimba wobesha umuntu akaguha icyo wari ukeneye uba washyize kuba ariko n'ubundi nta kintu cyo kubakira ikinyoma. Ni ukuvuga ko nta musingi nta rufati wombesha none ukambesha kandi cya kinyoma umbeshe kacumva ariko ntibirasobanura ko ejo uzosubira kumenya kuko umunsi nakumenya hamenya ko uri umubesha. Ni ukuvuga ngo mu buzima nzagukuraho icyizere cyose nimara kukigukuraho ko ari ya nzira noneho wari uzi ko wewe izazikorohera uzozuma gucamwo kugira ngo urumva tuzongera kuyinyuramo ya nzira urayisiga ariko
ukuri nuko kogenda gahoro ariko iyo ukaruvenye kumbwira ukuri ariko kwa kuri hakunda kubakira ejo hazaza kubakira icyizere cyawe noneho cya cyizere ubundi gukomera kwacu ni icyizere abantu imbaraga zacu iyo abantu badafite icyizere biba byarangiye mfasha uyegereza sorry biza bishikanye ahagaho inyuma rero yo kwiyorohereza ariko mu by'ukuri itazigera iyo ushaka kugana. Urakoze cyane. Hanyuma ukuri ni gute? Hari ukuntu wari ubivuze ngo ukuri ngo ni nka operation ni nka shiriji. Reka nkubwire buriya umugwayi yagiye kwa muganga bashika bakamubwira ngo baramubaga. Kumva ko ni ikintu kibabaje kiremereye kandi operation kugira ngo n'abaganga bayitegure ni ikintu kigoye kandi umuntu abari muri riske zo kubaho ndetse no gupfa. Ariko niyo nzira imwe yonyine ituma dukira, nibwo buvuzi bwonyine bwimbitse. Ego le contraire ku kinyoma biratworohera cyane, nico gituma nakigereranyije na calma na antidouleur. Ikibazo nushika hari ikinyoma ni nka paracetamol, n'umuti ushobora kwifashisha utanatanzwe n'umuganga automedication. Abantu bose bazi iyo bagwaye umutwe baja kuri farmasi bakigurira paracetamol ikaborohereza ariko ntibakijije ntivuye yangwara kuko mu bibazo bituma umuntu yagwara umutwe iriya ni signe urabyumva ariko si ikibazo, ce n'est pas ça la cause. Igihe ukihaye ugwana n'udusinye ariko ikibazo la cause iraho iri, ni ukuvuga ngo ico gihe wisanga uyu munsi birakoroheye. Urabyumva? Ego ushobora gufata ikinini cha paracetamol kubera ko umutwe kuriye nyuma y'iminota 30 cyangwa iminota 50 isaha ukumva soulagement, umerewe neza. Ariko se bisobanuye ko kumugoroba utaza kugwara, bisobanuye ko ejo utawuzuka. Ubundi paracetamol bazayi kugerekera ku bindi binini, nukuvuga ngo ize gukarma bwa buribwe gusa. Ni ikintu ni calma. Ikinyoma niko kimeze, kiroroshe ariko nanone nukuvuga ngo buriya ntabwo uba wavuye ingwara. Umuntu ukoresha ikinyoma kugira ngo yiyohereze agerageze akonvenka abantu kubw'ikinyoma biza bitinda bakakimenya. Iyo bakimenye rero ikintu atakaza icyizere ku bantu, kandi iyo umaze gutakaza icyizere ku bantu tubukiriho. Imbaraga zacu n'abandi bantu, icyizere abantu bakugirira nizo mbaraga zabo. Ushobora kubwira umuntu ngo nkaba amafaranga nzoyaguha ejo, wa muntu akayaguha. Iyo uri umunyakuri rero uzuyagarura, urabyumva? Ico gihe kubera ko yagaruye nugaruka n'ubundi kuzoyakaba bazoyaguha kuko uzukaba kubera ko ufite ukuri. Ariko iyo ubesha umuntu ngo nkaba amafaranga ku rugero warangiza ntuyagarura ejo ntuyagarure, kurabona kuzogaruka kumukaba ubusibye yanzi. Nico tuma nakubwiye ngo ni inzira y'ubusamo ariko itaziduhurutsa kuco tugenda dushaka kugeraho. Umuganga rero aragerageza akore iriya operation chirurgicale irababaje. Ikikwemeza kwibabaje barabanza bagutere na dose ya anesthesie generale bagusinzirize kuko bagiye kugukorera ibintu bibabaje, uzagwara ibisebe bizavugwa ariko amaherezo uzakira. Ariko rero iyo ukoresha calme ni ukuvuga ngo iragusulaje nyuma y'isaha imwe ikibazo kigasura kikagaruka ugasura ukayifata. Ni ukuvuga ngo iyo tubesha rero ni ikintu tuba dukoze mbese kitworohereza, kiraryoshe, kirihuta n'abantu bakigira bagikoresha baravuga bagira ururimi rwiza ariko nyamara siko biza biguma. Umuntu baza bageraho bamumenya bakamenya ko ari umubeshi kubera ari umubeshi abantu bose
bakamuva kandi abantu iyo batuvuyeho buriya none se abantu bakuvuyeho n'Imana ga ntubukifite udafite Imana ntugira abantu ubu ufite iki ubyumva rero rero nshaka kubyinjiramwo wari uvuze ngo ukuri ni shiji bagukorera cyangwa se operation kubera ko ubundi nyine kuri kubabaza kubera iki reka nkubwire ku rugero abantu dukenewe ko abantu badushekerera batuvuga neza bakatuvuga ibigwi n'ibyo tutamerita bakabitubwira kandi ibyo nibyo umuntu akunze ubundi ntuzi ubona igituma n'ibi abantu iyo bashizemwo ibi bisirimbo ubona bizamura amarangamutima ama emotion nuko muzike ni la musique bazavuga ngo ni art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille musique na kantu karyoheye amatwi iriya njana abantu bose bigahita bizamura amarangamutima n'ikinyoma rero cyangwa umuntu utazukubwiza ukuri iyo aguma kubwira kandi ukora amakosa uri mu makosa ariko akakubwira ko oya ibi bintu uzukora ni ukuri nta kinyoma ni byiza uramukunda kuko ibyo bahakubwira kandi ari kukubwira ariko karakwica ntibikubabaje ariko biri kukwica ariko ko karakudeturire wawe ariko umuntu rero uza akakubwiza ukuri akakubwira ati espe iki kintu uzukora ntabwo ari cyo espe ugomba guhinduka kuri iki kintu wa muntu arambabaje wa muntu rero ashaka kunkura kuco nkunda gukora karashaka kugukiza ariko inzira ari kunyuramo irababaje ukuri ngo ukuri ni ukuri ariko kuza kubabaza urabyumva rero umuntu wese numubwira ushaka kumukosora ukamubwira uko ni nacyo gituma abantu bavuga ukuri ntibakundwa abantu bavuga ukuri barangwa cyane kuko abantu bakeneye ibintu biborohereza abantu bakeneye ngo bavugwe neza mbese no basigwa amavuta ukuri kurababaza ariko kurakiza ikinyoma kisa nkaho kiryoshe kimeze neza ariko kirica le reste maintenant ni wewe uguhitamo urashaka ukuri nawe ubwawe umutima wawe nugerageza guhangana ubundi intambara ikomeye niyo mu mutima inahat la bataille intérieure intambara umuntu wese yarakwiriye kubagwana nta nubwo ari intambara yo kureba ngo umuturanyi ngo mugenzi wanje wo dukora n'uwo tugira gute uhubwo umuntu agomba kugwana nawe wenyine ubwiwe biriya ni ukuvuga iki hari ibintu muri psychology bita ngo na instance de la personnalité baza bagenda bagahita bavuga ngo ni les conflits intrapsychiques umuntu muri we wenyine aturanyemo intambara azagwana wenyine intambara imwe igusaba gukora ibibi n'iyindi igusaba gukora ibyiza iyo ntambara rero izina komera igihe kimwe ugasanga n'aba bantu bageraho bagwara indwara zo mu mutwe hari n'igihe zitava ku bindi bintu conflit gusiri mu muntu we wenyine erega umubiri le désir charnel zitwemeza gukora ikintu zitarinze zitinda ngo singaruka nizi ariko conscience nayo ikaguma ikujije ikubwira ngo iki kintu naho ugiye kugikora ubundi n'ababesha n'abakora n'ibindi byaha ibintu byose intambara baza bahura nayo nyuma yo kubikora ni conscience yabo mbere yuko bahura n'abandi yagutravaye ati naho ngize nubwo uhawe iyumanganya nubwo ugize gutya wakoze iki erega niba ubona n'abantu baje hariya kudututi ngo ko barabwiriza ko bararirimba ko baragira twebwe naho tutobamenye Imana irabaza ariko nabo ubwabo barize kandi la vérité bazavuga ngo la vérité est ukuri nkaho kutagira discipline ni nkaho kutagira adab buriya ni ukuvuga iki ukuri kurasenya ukuri kurubaka kurasenya gusenya bya bindi wari wubakiyeho wewe cyangwa se bya bindi wari umenyereye yego kukabikura kugakenera ngo ube undi muntu musha reka nkubwira amakuru amwe muri Bibiliya aza gutuma wumva uko kuza kumenya Dawudi igihe yari umwana ingabo ziwe ziri ku rugamba Dawudi ntiyaja ku rugamba asigara imuhira ngo ari hejuru y'inzu ye atembera abona umugore
wa Uriya warimo woga ngo arangize aramwifuza. Dawudi atuma abagaragu be baramumuzanira aramusambanya. Ngo arangize icabaye rero cakurikiyeho, nari mvuze ngo wa mugore aza kumenya ko yatwite. Dawudi ashaka manevure yo kugira wumve ikinyoma ukuntu kiza gishaka korohera abantu ko baza bashaka gukora kwiyorohereza kugira ngo yiyorohereze. Rero yakoze ikosa, ateye umudamu w'abandi inda, agiye kugira ngo azamusige caca. Aramutumiza aramuzanira, araza amubaza amakuru ko bameze ku rugamba, arangiza aramubwira ati tahuje iwawe. Ngo arangize bamaze kuvugana, ngo atuma n'abantu bamujanira izimano kugira ngo atahe mu rugo iwe. Arangije rero wa musirikare yanga gutaha iwe, baramubwira ati ariko nyamara Uriya ntabwo yatashe. Urumva tiyatashe, araraho n'abandi. Bukeye arasura amuhamagara, ndetse Bibiliya nuyisoma neza ngo yagerageje no kumusindisha kugira ngo arebe ko byakunda. Aramugerageza, aramurahirira ati ntibishoboka, turi ku rugamba, ikisigiye cyo gutaha iwanje. Abandi bagenzi banje bose barimo abakuru b'ingabo bari ku rugamba, jewe iki nico gihe cyo kugira ngo ntahe iwanje. Aramunanira. Amaze kubona ko imugoye yandika urwandiko, umve ikinyoma ukuntu ari kibi, ibyo kiza kibyara. Ngo arangiza aramwohereza, aravuga ati mumushira ahantu urugamba ruremereye. Barahamushira arapfa. Amaze gupfa rero, umva iby'Imana yakoze kwa Dawudi gituma ikinyoma ari kibi. Imana ituma umuhanuzi Natani, iramutuma aragenda aja kwa Dawudi. Umve gukuru ukuntu kuza kumera, kandi nawe yabanjije gushakisha figure de style aja gukoresha. Kurumva asa nk'uri kumubwira umugani nk'ibyabaye amateka. Arambwira ati databuja, muri iki gihugu, muri aba bantu uyoboye, hari umugabo wari uhari w'umutunzi ufite intama ubanza ari 9. Ati akagiramwo kamwe kundi muntu w'umukene. Ati kandi ako gatama k'uwo muntu w'umukene atako kana k'intama, yanavuga ko ari akana k'intama. Ati nyirako yaragakunda, yagafataga nk'agakobwa ke, ati yarakiyegamiza akagashira mu gituza. Atari kwigitangaje, wa mukire ngo ararigwe n'umushitsi ufite bya bintu byose bingana kujya. Ati ntiyafata muri za ntama ziwe, atabaga igimwe y'umukene. Dawudi ngo iki ibyo byoba mu gihugu jewe ntwaye? Ati ntibishoboka, uwo muntu agomba kwicwa. Ati kandi akishura inshuro 4 iriya ntama ya wa mukene. Natani ati mwami, uwo muntu uga nta wundi ni wewe, utwaye Isiraheli, Imana yaguhaye byose, ufite n'inshoreke, ariko wifujije umugore umwe wa Uriya. Ati kubera ubikoze rero inkota ntizava mu wawe. N'umwana babyaranye n'usoma Bibiliya yaragwaye arapfa. Kandi kwa Dawudi, igihe Dawudi akubiswe kudeta n'umuhungu wiwe Abusalomu, ikibazo abamugiriye inama baramubwiye ngo kugira uhashe so Dawudi yumve ko wamutsimbuye ku ngoma, ntakasubire no guhirahira ngo aragaruka. Atugenda ufata abadamu bose yari afite biwe, uretse mama wawe ubahindura abawe. Urabyumva rero ikinyoma kigaragaye ko ari nk'ikintu gitangira ari cyiza, yiyorohereje, fasha umudamu w'abandi, ariko si uko siko biza birangira. Rero nari mvuze ngo intambara nini daboro ni uy'umuntu afite mu mutima we mu mutima wawe uhafite intambara yo guhangana n'ikibi gishaka gukora. Pawulo yari kwavuga ngo ibyiza mpora nshaka gukora ariko ndakora, ibibi ntifuza ariko akaba ari byo nkora. Iyo ntambara ni ikomeye. Ubundi nta n'intambara twari dukwiriye kuba dufitanye n'abantu turengukanaho kubusa. Umuntu yari akwiriye kuba afite intambara yo kugwana nawe ubwiwe, kugira ngo widepase, kugira ngo uje kuba utakora mistake mu buzima bwawe. Rero umuntu kugiraga ngo aza kubwire kwa kuri kurakubabaza, kurakublessa, urumva kumerewe nabi, uranatekereza ko erega n'abana
iyo mubabuze ibintu bimwe wumva ko ari uburenganzira bwabo, ariko mubategura kuba abantu. Abana igihe kimwe hari igihe umwana baba barakavuga ati papa mama barambonera ibiki ntibandekurira ibintu byose, ariko iyo umaze gukura niho ubimenya ukavuga ati papa mbuze iki ngiki, mama mbuze iki, inyungu yavuyemo ni iki ngiki. Rero umusaruro niwo utandukanye. Byose navuze ngo ni abaturanyi, ukuri n'ikinyoma birabanye, ariko rero inzira y'ikinyoma iziheka, kandi ikinyoma kiza cyihuta kikagera kure. Abantu babesha bagira gute n'ibi bintu byose bavugaho abantu biza byihuta, ikinyoma kirihuta, kiranagaragaza ko gifite page ya vitesse imwe extraordinaire, ariko amaherezo ukuri kuza gahoro 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 gahoro, ariko kukagera iyo kusha. Urakoze cyane kudusobanura ku bijanye n'ukuri n'ikinyoma. Gusa hari kimwe ntarumva neza, ese ubundi ni gute ushobora kumenya ngo uyu muntu nkarambwiza ukuri, uyu muntu nkarambwira ikinyoma? Kuko araje arakubwiye, umenya gute ko uwo muntu ari kukubwiza ukuri? Kandi ikindi nshaka kubisobanurira rimwe kuko turarangiza. Ikindi kibazo nari mfite kuri ico ngico c'ukuri, ese kubera iki nyine ukuri kwakagombye kuba ariko kwiza kuryoheye amatwi y'abantu, kandi ariko abantu bokoresheje cyane, ariko kukaza akaba ariko kubabaza? Ese kubabaza uriya muntu ubabaye kubera ko bamubwiye ukuri, akeneye ko bamubwira ikinyoma? Bigenda gute kugira ngo umuntu ababare kubera ko bamubwiye ukuri? Reka mpere kuri ico igituma ukuri twavuze ko nishiririje, aho ni naho bisobanukiye byose. Nakubwiye ngo umuganga ushaka kuvura umuntu neza, ubuvuzi buvura indwara umuntu agakira, ni buriya buvuzi bwimbitse bugeraho bukora za operation chirurgicale zibabaza, zirimo amariski, ariko zigakiza indwara. Ikinyoma rero naho ni yakaruma, na kantu kakorohereje kugera ku buzima. Reka nkubwire nk'ubu, dufate nk'abanyeshuri. Umunyeshuri akeneye gutsinda ariko atize. Umunyeshuri akeneye ko atsinda, aronka amanota, aronka diplome, ariko atayakoreye, atarize. Uko ari yorohereje. Ariko nidushikiriye, kurabona ko mu buzima azokora iki? Nibashake bamuhe ya beauty yiyorohereje, yatrishije, cyangwa yatanze amafaranga la corruption, bamuha ikintu atamerita. Ejo namara kugera hariya bakamuha akazi, azosubira bigenze gute? Bakamuha akazi bijanye na biriya yigi, umuntu uzozanaga diplome, ngiyi diplome yaje, je suis psychologue, ngira abantu sawa, narayironse uburyo nayironsemwe n'ubwo ikinyoma, narabeshe, naratrishije, narayiguze, natanze corruption, ariko ninja gukora hariya muri carrière, kurabona ko cyaka inyuma kizosubira gukora. Umuganga MSc, un docteur, azavura umuntu wazica abantu, kubera ko ari gukoresha ikinyoma. Hanyuma rero kwakuri rero umunyeshuri kugira ngo yikonsantre, iriya concentration akora, agategura amanote, avuye ku ishuri, amaze gufungura, aruhuka akanya gatoya, agenda asome, arara asomye, ni ukuvuga ngo ibintu byiza ntabwo bigira ikiguzi. Ico kiguzi rero nico abantu batazabashaka gukora, kandi ico kiguzi niko kuri, niko kuri. Ukuri ni ikiguzi. Kiriya kintu cyose dushaka kugeraho cyiza kigomba kuba gifite ikiguzi. Ikiguzi rero kiratandukanye. Uzorebe, dufata ibintu by'agaciro, umwenda, urukweto, iki, modoka, ibintu byose umuntu ashobora kugura. Ushobora kubona mu by'ukuri umuntu akakubwira ngo ibi bintu ni bimwe, izi modoka ni zimwe, iyi myenda ni imwe igaragara hariya, ariko ujya w'agaciro uri origin, ni ukuvuga ngo ufite ikiguzi kirenze icijya pirate, iriya pirate. Le reste maintenant ni wowe ugiye. Hari n'abacuruzi bamwe bavugisha ukuri, akakubwira ngo iki kiraguraye kubera iyi mpamvu, iki kiguraye kubera iyi mpamvu, bivana n'amafaranga yawe. Tuhabona abashinwa nibo buriya bari celebre kuri pirate ibintu, ariko si ukuvuga ngo nibo baza bakora bibi.
umushinwa ifaranga umuhaye neza azayakira. N'imihanda nubaheza amafaranga menshi uzokorera umuhanda mwiza urenze indi mihanda yose. N'abakozi b'abahanga nubaheza make baragukorera ngana na bya bindi wabahaye. Nico bashoboye. Ariko bagira ukuri, urumva ko bafite ukuri. Baragufite wobahezaga menshi, ubahaye menshi baragukorera neza. Buriya turabona izi telefone z'inshinwa ngo nimbibi kibiye nizo na amapirate. Bafite amatelefone meza. Le reste ni wewe. Ukeneye pirate, ukeneye original. Hanyuma mu buzima rero nuko niko bimeze. Buriya wavuze ngo si kituma bibabaza, ukuri n'inkashiririje irababaza, ariko ni ikiza. Hanyuma ikinyoma naco kirorosha. Ico waruvuze kindi ca mbere wari watangiriyeho aricyo dusoreza, mvuze ica kabiri waruvuze igituma bibabaza. Ariko waruvuze ngo se ngo nukubera ikabantu bakunda ikinyoma kurenza ukuri. None nyine ikinyoma nakubwiye ko ni facility, kiroroheje, n'ubuzima bworoshe ntarige. Uzoronka amanota utamerita, uzohabwa trofe utakoreye utaruhiye. Kurabyumva, uzoronka imyanya utaruhiye. Erega n'ibindi bintu byose bino bita le nepotisme. Nukuvuga ngo ninki gihe naba ndi umuyobozi, narangiza kuko ndi umuyobozi ngahita mpafeva abantu bose bankomoka. Burya nimba ari entreprise nkuriye ntizatera imbere, kubera ko wahaye abantu badafite batamerita. Ko ndazana gusa ikintu ngo ni mwene wacu, ni umukuze, ni umuniese, ni umutante, ni iki, ibyo byose nkabaha favor batamerita. Sinkoresha examen cyangwa nimba nzikoresha na ama pretext gusa kugira ngo dukanga abantu hari. Ikintu cyose rero cyiza kugira ngo tukigereho kirasaba ikiguzi. Umuntu nawe ubwiwe kugira ngo uvuge ukuri hari ikiguzi. Ugomba kwidepasa, ugatambuka wowe uyu nguyu ugomba kubesha, ugatambuka ntuhayibona. Ubundi ibintu byinshi abantu bakenera gusa neza hariya bagaragare neza. Uzoreba abantu benshi bakora ibyaha baba fraudeur, ashobora kudaforoda mu gihugu atuyemo, ariko yarenguka hirya yacu aho batamubona, agahita akora ibintu byose kumugaragaro taco yihishira. Urabyumva ko turahisha abantu ariko Imana ntituri kwihisha, kandi ukuri a la longue kuzotinda kumenyekana kuko abantu ngo nutumana dutoye. Rero abantu bakeneye ibintu biborohereza, bakanga biriya byose bishobora kuba bibarusha. Kuri ico tugomba kugeraho mu buzima n'ingo zacu, nimba dukeneye ngo zubakike zikomere, nuko zivuga ukuri. Nizitavuga ukuri zizosenyuka a la longue, ariko nizivuga ukuri. Hari igihe umugabo abwira umudamu ukuri akababara, abwira umwana ukuri akababara. Hari igihe umudamu abwira umwana umugabo ukuri akababara. Ariko ujya muntu, nimba hari umuntu ugomba gutinda, uzoreba umuntu uzi ukubwira inama, uzi ukubwira ukuri, uzi ukubwira amakosa, uwo niwe ugomba kunota ku mwanya wa mbere ko ari we nshuti. Niwe nshuti yawe. Iyo niyo nshuti yawe. Abaza gusa bakaguflata bakakubwira mu buzima. Kurabona ko abantu bose wobaho utagira ikosa, nta muntu udafite mistake. None umuntu gusa yaza akakuvuga ibintu byose byiza akakuvuga ibigwi gusa atavuga uwo muntu ntagukunda, hari ibyo aguhisha. Kandi umunsi wasebye rero nawe azoba mu bazagusebya cyo kimwe n'abandi. Urabyumva? Ariko umuntu uza akakubwira ukuri niyo ko kubabaza. Urabyumva? Igihe kimwe uzumenya ko ari we nshuti iyo hari ikintu agukijije, akaga agukijije wari ugiye gupatojamo. Uwo ni we nshuti, ni nawe ugomba gutindaho, ni nawe ugomba guha umwanya. Nitwumva batubwira ukuri, twumva batubwira inama, ndetse zimwe zitatumereye neza zitubabaza, aribo tugira inshuti. Tureke babandi birirwa badushekerera. Urakoze cyane, turagushimiye ku mwanya mwiza duhaye w'iki kiganiro. Ni ukuvuga ngo abantu twige kuvuga ukuri, dukunde n'abatubwira ukuri, kuko bariya nibo b'ingenzi mu buzima kurenza ba bandi baza batwereka ko
badukunda cyangwa se batwereka ko ibintu byose byoroheje bakaduhisha ukuri, ariko wa muntu uza akakubwira ukuri ari wo muntu ukunda. Ijya nyuma tubwira ni ijya nyuma ngiye kuvuga nuko umuntu uza ukubwira ukuri uzomufate ko c'est ton docteur chirurgien, n'umushiririjiye wawe, niwe mu docteur uza kuopera, uza kubaga kandi ari uzokunda. Nta muntu wo kwanga le médecin traitant. Hanyuma bariya bataza bakubwira ukuri abo nabazana udukaruma uzu n'abahana umwanya ni za paracetamol, ni za para. Babyumva rero nuko niko bimeze. Abavuga ukuri nabashiririjiye, nibo bakenewe, nabo twifuza, ari nabo dukeneye. Gusa baranga abavuga ukuri baranga, yego bakundwa gute, abavuga ikinyoma nabo bagakundwa. Ariko ubwo rero iyo bigeze iriya biza bimenyekana. Ariko buriya urukundo rw'abantu ni urwa fake. Kubera iki bakunda umuntu uvuga ikinyoma bakanga? Isi ikeneye de facilité, abantu bakeneye kwiyorohereza. Dukeneye kuja mu ijuru tutarikorera, urabyumva? Yego, dukeneye kuronka ibintu byose bitworoheye. Ariko wibuke ko Yesu yabwira abantu ngo kubera iki mwikoreza abantu imizigo mwebwe mutokwikorera ubwanyu. Dukeneye ngo turonke ibintu byiza tutamerita. Dukeneye ngo tubeho mu buzima bwiza tutakoreye. Ijuru rirasaba kuriharanira, rirasaba kurikorera, rirasaba kureka ibyaha, rirasaba kwezwa. Ibyo rero nibyo bigoye. Dukeneye ngo dukore ibyaha kandi tuzoje mu ijuru. Dukora ibyaha tuzoje mu ijuru, kandi ijuru ritazoja mu munyabyaha. Ariko nico tuba duharanira, ni nayo ntambara ihari. Abantu ko baravuga ngo ijuru tugomba kurijamo naho turi abanyabyaha. Ubuntu burahari n'ibindi biriya birigo bavuga. Dukora ibyaha ariko kandi tuzoje mu ijuru. Nta nubwo basepara ngo bavuge ati turamamaye turanamuje twebwe ko turakorera Satani. N'abakorera Satani bakeneye ngo bazoje mu ijuru. Buriya n'abakorera Satani bakeneye ngo bazoje mu ijuru. Uzobabwire ko ari abapagani rero intambara uzoba witwegeye. Abantu twige kuvuga ukuri. Ukuri kurakenewe mu buzima. Ukubwira ukuri batubwiye ngo ni umuganga ukuopera. Yego, umushirije kabisa. Waga umutima wawe akawusatura akawushira ahagaragara, akongera akawuteranya ukongera kandi ugakira. Ni ukuvuga ngo ukuri kurakiza. Niko konyine gukiza. Ikinyoma naco kirica la longue. Urakoze cyane, turagushimiye kandi Imana kuduhera umugisha kubw'iki kiganiro ciza uduhaye, cubaka imitima yacu. Naho gutaha.